Aijekene mono ta JR kana mukuru kiama JR uria uguchwa giti kia USENETA kaunti ya MERU ari MURUIRI KIUMBE te mugeni mono kienine ya siasa babainge bamuije kumania na utaramu bwawe bogutariria andu aria chege siasa na kinya kithurano kithuruni aethiritwe akirungama giti kia mujumbe wa North tukarite nthi na Kinoti Marete kuthuja uturo na kinya rugendo rwawe rwa siasa ribotieje ethuraniri ni ntinyari kinywa. Politics ya Kenya ichiambite ukinya maturity. Bakimunania bamwetaga JR kana mukuru wa kiama babainge bakimumenya kumania na utaramu bwawe kiri kuthuja ndwari ya chege siasa. Isaac Kinoti Marete ni umo baraba gutwa giti kia USENETA kaunti ya MERU na achiarirwa Kinani ward-ine municipality gishigo mbunge kia North. JR kagita kamwe nari mwandiki nteto mwitithio wa ndege nari na utaramu bwa gukire matura na chomba community development. Are gwakaria ta JR akithungira siasene. Kuna mukuru etawa uria ujuju kwa etawa ntokirimania ari mugambi obata mono kiri community yetu ya MERU kwa kuri bagaraba imbiro gambi wendene na mbuga gitumi kantenda kuma ndio munini kuona mtu akinyirwa ere gutetera kinya bieje bingi ugeya kuona mwizi ambyo kuona thina ke bieje bingi ugatonya katikati. Au kabere JR arungamija mubunge wa North ni atagwakarire ararekana na kia ubunge aranjiria guchua kia USENETA. Antu ibaba letere da suggestion uno bado ndendeta kurungama giti kia mujumbe wa North, lakini antu ba kureta the suggestion that ndombo bateria nkuruki nkibatetaira ndi seneta ndone kimeki sense na ndaraniria na bakai ndachoka ndeta akurubanga nona twaraniria na tuona na utukuona kwa atitie no ntukwira kwa evil shall prosper if good men do nothing. Kagitene gaka JR arungija MURUIRI KIUMBE na rwano rwawe ni foreman na nagutareria niki atarire rwano ruru. Mwako tugaga kwina mwene ngugi uria wina mbecha ukwenda gwaka kirasi kana kwenda gwaka sukuru kana bila kwenda gwaka akanenkera muntu gwitwa contractor mbecha ciawe nikenda mwitira ngugi na nikenda ngugire yitwa kulingana na standards iria kwenda akachua foreman kana murungamiri na ndini utwathithirie katiba yetu in simplicity twauga mwene ngugi mwananchi akanengana na mbecha kiri governor mwiro uria kwenda kuthithirwa teka umba kutha ndi mwene mbecha mbuga ndenda kirasi umba kirasi kioro ari kira nkwenda ikyo bwiri ndithiria na ndi contractor nwe I governor twa munenkera mbecha na ndi murungamiri uria bwiri kurungamira governor mwene uria nengeri mbecha aita ngugi kulingana na uria mwene mbecha kwenda ngugi ni senator rwano rwakwa iforeman muntu ekirite nkobiere mwako na ndigurwaja kuandiki foreman. Irinjira ya gucotongeria JR nethiritwo na mubango jo mwanya muno jo kuthiurunkania na matura akithikira thina ciakari mubango juria agwita the listening tour. Antu betu mtu yakira twawikira barabara akaringa mpe muno kwire nyabo ngindira bore yankabore na no tuyugo andikite MP imbio tumao gakiguno mwetera rire jite kuija gukwambeja cia basari na imbeja cia kwije kunengero ka gakiguno amuinira no bwiri kwiniro ngi mwandikwa kana imwandikani ande kwina mantu ja mwantu betu bathithagia ja kuonania kwina a lot of ignorance igururia no bwiri gwitira ungi ngugi na ndiki listening to ani otugwita tukagerio bonia mbecha ichienu na kulingana na katiba yetu ikuga eriuga ugwe we mwananchi ugwe bwiri kugoro kwenda kuthithirwa na kire wira ni bwawe kire akariba mu MERU ari senator wabo senator atumba kwithwa na manifesto omba kwithwa aki an agreement kana a promise with the people no to manifesto kulingana nawe ebwiri kwithirwa iri uria mwingi jo kwenda nontu tuge for example ngeja kwithirwa nkenda sukuru ikundu eria oni ntumba kuga na bwakwa na ntumba kukuba kundi eria nontu timbecha nacio wokwie oni kiri wirane bwakwa na mwananchi mbere ma ntitikiria thithirwa mantu jaria wewe ngwa akuona jati muguna tukimuria ni mbio yongwe gutuma watwika wa mwanya kiri bange baraba gutwa gitigike kia USENETA. The greatest difference is oni te sheria mbitite kuthithia muno oni ndenda mwananchi ombe kuga uria kwenda kuthithirwa na nchoke nkarie mbecha cia itikaiwe
nikenda aitirwa ngugi kuringana na uria wewe engwa kwenda na athithirwo maendeleo jaria jakethwa jai mutethaia. So baria bakwenda gwita kurithia cieta wate sheria, in my thinking we already have enough twina sheria cia kung'ana. Na bububu ni bugambi bwa JR Kinoti Marete ntuku inkai mukario MERU akinyanda bene kienda gutara seneta wawe mwakene jwa 2022 mwaka 2027. Tariki 9 mweri jwa 8 ndiromba na kwinyia gukunene antu betu tugarure tutebwiri gutura kwiawa kana gwitirwa ngugi iria citutuguna kana mantu jara yatututethia. Ndiburomba na kwinyia gukunene urikana Kinoti onto Marete Isaac Kinoti onto Marete kana mukuru wa kiama umuringire kura eku ugeto ntare tu utare no ndunya kwena namba mujuri namba mugwanja kana nya thakaire cia jesi kwena mo woriritie ari namba ore o mugwanja watara kuma 1 2 3 okinya namba 7 au ni Kinoti onto Marete ari tania na namba 7 okinya mwisho otike umenya na ndi kuma u ukanoka jore murungu anokere after 6 days cia gwita ngugi mugwanja no eta inokera na ndi na ikunoka kwa MERU gukinyite weto tige to the 7th person uroke thiro tarite kibara onekro karatazi ga senate utere number 7 just stick there na Kinoti onto Marete akethwa ari senator ku o 20 kuma 2022 mwaka 2027 na iwirane bwa kwa bora ngugwikira mu MERU ni ntoke uka no mugongo na ngakari into biaku na ngakikisha nyime miaka iri ukona garuruku no tonga bukambio choka kiri ugwo Ntinyari Kenywa Kithurano 2022.